Reka nizere ko mumeze neza bakunzi baruhuka Empire News ndabasuje kandi bahaye ikaze mwe muri bice byo bitandukanye abari mu gihe mu ruguru birasazuba rinjya bwaryo mwese ndabasuje kandi mbahaye ikaze tuje makuru ye nimugoroba rero na makuru yo ku rugamba murabizi twebwe iyo turi ku rugamba ntago tujya dutuza tuba twihuta cyane tuba dufite imbaraga n'imbaduko nyinshi cyane ntago byoroshye rero kuko ku rugamba abari mu masasu gusa mw'abantu mwe abacancuru bakoze amabara bakoze amashyano ndetse ariko kandi leta Kinshasa cyangwa se FARDC imere nabi M23 igabaho ibitero ariko kandi intare za Sanangwe zikaba zamaze kuba zindura umuvuno nazo zikaba zikoze amajabu cyangwa se ibintu bibaye muri bice bye bitandukanye ngiye kugaruka mu rugamba ntago ari ibintu byoroshye nakana gato cyane nyaboneka ni mubane natwe muri mugoroba muri aya makuru nyaboneka mwumve ibintu bikomeje kugendebera ku rugamba mumenye niba mufite abantu ku rugamba mumenye ibiri kuba niba mufite imiryango ubwo ndavuga ko abantu muri mu bice byatandukanye by'isi yaba bari Burayi abari za Sweden abari za Norvege abari za Leta Zunze za Amerika abari Canada mwebwe muri mu bice byatandukanye mudukurikira muri benshi mumenye imiryango yanyu mwashize Kongo niyo mu Burundi uko bihagaze nta uri mu nzagiye bagezaho ku buryo bwimbitse bwanyabwo uretse hano gako abanyirabyo ruhuka Empire News nkibisanzwe ngero Hamadine Son nyirabyo kabisa mubane nangiye kugira ngo nturusho kugenda neza 5 kuri 5 gusa ndanabasuje kandi bahaye ikaze ushaka kudukurikira nijoro ushaka kudukurikira ku manywa isaha iyo yose ngo haye ikaze muri rusange ubanze ubane natwe umenye ibiri kubera imbere ku mirongo rugamba hanyuma ariko kandi mu makuru mbazaniye ndababwira ko ubutuvugana mu mutogoro nateguye ahangaha n'amakuru nkuye indani kwa ndani ibiri kubera Uvira ubutuvugana drone yanjye yicayo ihagazeyo irimo agenda ikubita impande zose imaze kumbwira ko abacancuro mu byukuri bari kwisukiranya bava iyo ngiyo za Karemi ariko si Karemi gusa ahubwo ubutuvugana bari guturuka iyo ngiyo za Karuru ubutuvugana Karuru abantu bazi Karuru muri Uvira murahazi neza cyane ndaje mbabwire ibiri kubera muri ibyo bice bigiye bitandukanye uburyo ingabo nyinshi ziri guturuka Karemi ziri kwiza zigabangaba mu bice bigiye bitandukanye ukandi kandi naga ari Karemi gusa ndakubwira ko ibihumbi 60 bijingabo byamaze kugera mu bice njya kukubwira bamaze kugenda babigabagaba mu bice bigiye bitandukanye hafi na hafi y'ibirindiro bya M23 kugira ngo ibirindiro bya M23 babitwike bive mu nzira ndetse nibirangira narimba banayitwikiremo kuko igitero bakigabye leta Kinshasa ihagurutse ntago ishaka umutwe nyeshyamba cyangwa se ntago ishaka aba M23 mu bice bya Kongo ibintu byamaze kubeba ibindi ese ku ruhande rwa M23 ho bimeze bite naho uraje ubyumve muri rusange ariko kandi reka nkubwire ngo ndaje nkubwire ijya 60 aho bamaze kuba babishyira babigaba ubituvugana mfite map imbere yanjye mfite n'ibice imbere yanjye aho bamaze kuba bashyira bino bice cyangwa se zino ngabo mu bice byose bigira kuri 1 2 3 4 5 6 byose bamaze kuba bashyiraho zino ngabo 60 menya utwo duce arotwe utaza kuba ari iwanyu ukabura aho ngaho ukiryamye utaryamiye amajanja nkuko bakunda kuba babivuga bana natwe muri kano kanya sibyo gusa ahubwo abandi bacancuro bose ngo amakuru ariko nubwo bimeze bityo ngo umutwe nyeshyamba M23 nawo wavuze ko nta mucancuro uzasubira uzakura karenge kutabwa ko ndaje bigaruke usaza amakamyo ari gupakurura ingabo iyo za Karundu makuru ni menshi mwabantu mwe kandi ubwo mvuye ku rugamba imbere ku mirongo rugamba bitarabamba ndiyo biri no kubamba mpari ukano ni mukazi ukano murakazi kandi ndagira ngaruke mbabwire iyo za Prenez Rusizi za Gatogota Fizi ndetse na Minembwe suko ina madrone agiye guturuka ye kugira ngo arase uburundi bwiyo ngo noneho bwiyangaje mu ntambara ya nyayo biragaragara ko uburundi bwiyangaje mu ntambara ya nyayo ugiye guhangana mu Rwanda nta gusubira inyuma byose uraje ubimenye ntandi uri bubimenye rero cyane ibifaru bamaze gutegura ibujumbura bamaze kwitegura neza cyane bigiye kujya birasira ibujumbura birasa Uvira byose uraza kugenda rero ubimenya mu byukuri ikindi ingabo 1500 za FARDC bakuye Karemi mu kanya gato cyane gatambutse abavuye ku ikosi ariko bari bakirangiza ikosi bakaza bambaye iminyenda
isa ngo ni ya M23 bahagera bakababwira ati mwebwe muratwicisha ati basi byibuze ni muhindure. Urumva ko mfite amakuru menshi cyane ngiye kwambagezaho. Turasubira idoha muri turagiye idoha muri Katari turebe ibyinshi uko bimeze, ese imyanzuro yaho ni yihe. Andi makuru ntarakurura neza nari kumbwira ko bita General Christian wacu Songesa ngo baba bamutaye mu munigo nyuma by'ukuri yo kumushyira hasi. Bivuze ngo niba bamutaye mu munigo akamushyira hasi, igihe bamushyiraga hasi ubwo nabandi nka Jean Pierre Bemba ubwo nabo turaza kubashakishiriza iyo babari. Gusa inkuru ya General Christian wacu Songesa kumufunga byo ndaza kubanza maze mbikurikire 5 kuri 5. Hanyuma rero mbahaye ikaze muri amakuru yacu yari mugoroba. Icyo gusaba nta kindi, nimba utarakora subscribe reka ngusabe kugira ngo ukore subscribe ubundi rushoho kugenda ubana natwe mu makuru yacu ya buri munsi. Nimba ushaka kujya muri groupe ya Ruhuka mu by'ukuri uratwandikira kuri 0788830998 bana natwe rero bahaye ikaze. Bahaye ikaze rero amakuru mbazaniye ni update ni ya minota 20 itabari myinshi. Yego ya minota 20 itabari myinshi ibije gukubita ibangura muri rusange. Iminota 20 rero itabari myinshi ni munyemerere mbaze mpereye kuri bantu bacancuro rero nkuko rero mbaze kubabwira bakomeje kugenda bisukiranya bava yongiyo za amakuru mfite ngo nuko nabo bari kuva za Karimi kuko ngo baracyaza. Aba ni abacancuro baje gusimba abanye-Colombia nkuko mbibabwira mu makuru yacu buri munsi, baje gusimbura abagiye nyine abanyaromania, abanyabulgaria ndetse n'abarusiya. Abanya-Colombia ese ngubu ari abanye-Colombia ari n'abarusiya, abantu bari hejuru cyane nabaye bantu banje nabaye. Ariko ntitwigita ko ibyo ngibyo kuko bose baza bavuga ko barwanyiza Pakistan, bose bakaza bavuga ko barwanyiza za Iraq, bose niko bazaga bavuga n'abandi ariko naba ngo bagiye barwanana sibyo. Hanyuma rero aba bacancura amakuru mfite ngo nuko bamaze kwigabagaba mu bice bijya bitandukanye ndetse ngo bagiye gukoresha ngo intwaro ziri ku rundi rwego bazanye na yababwiye mu makuru yacu yatambutse. Amakuru mfite kuri bano bacancuro baje mu rugamba bamaze kugira mu bice bijya bitandukanye, basanze abandi ku rugamba bamaze iminsi batwikiwe intwaro ndetse n'abandi bakubiswe na drone ya M23. Amakuru avuga ko abacancuro batangiye kurasa igitutu gikomeye cyane ku mutwe w'inyeshyamba M23. Amakuru nkuri ndani mu by'ukuri mu buyobozi bw'intare za Sarambwe itegeko ryasotseyo ngo ni iryuko nta mucancuro uzongera kuva kuri buno butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ari muzima. Kabaye pe kabaye twende ntiko gari ko bajya bavuga ngo niyo koze ntigake egaye ngakabaye twende nikoga ngo niyo koze ntigake narese ubundi kacya gute kandi abacancuro ba mbere ntibaje, abanyaromania ntibaje n'abanyabulgaria, none se ntibakubiswe bakagenda. None se tuvuga ko abanya-Colombia batabirebaga, barabibonaga. Ubu rero n'abanya-Colombia baje. None ikibabaje byibuze ariko ndagira ngo abantu bagiye bumva neza cyane. Abanya-Colombia bo baje gahunda ngo ari ukwataka u Rwanda ngo na M23 bagakubitira icyarimwe ngo mpaka Goma bakayishyira mu biganza bya Kisekedi, Bukavu bakabishyira mu biganza bya Kisekedi ariko ngo bafatanyije na Foka Mike wazanya bazarendo ngo bose ngo barashaka ngo gufata Bukavu, ngo barashaka kwemeza Kisekedi, ngo barashaka kwemeza umugabo uta Kisekedi ngo bagafata Bukavu bakayishyira mu biganza byiwe ngo ndetse bagafata na Goma bakayishyira mu biganza bye kugira ngo bamwemeze neza cyane ngo M23 ngo bakayikura muri Kongo ngo ku buryo itazongera kugaragara muri Kongo na rimwe n'akana gatoya. Sinzi muri kucyumva umugabo bita Foka Mike nawe leta yayo. Hanyuma rero uyu mucancuro akaba mu by'ukuri yamaze gufata ibirindiro bikomeye cyane, ndetse ahantu yumva ibintu byamaze kuba birangira. Uyu mucancuro amakuru akabambwira ko yamaze kuzamuka ari kwerekeza hejuru kuri Gatogota agiye gufatanya n'umugabo bita Ladislas nkuko nababwiye mu masaha yacu ya kare. Ladislas uri kuyobora urugamba rwa hejuru muri Gatogota, agace kari strategique kunamiye neza umujyi wa Uvira ndetse kanunamiye ibindi bice biri kunyuramo intare za Sarambwe. Aba bacancuro ntago byarangiriye aho ngaho gusa kuko abacancuro bose bamaze kuba gusa ariko nuko turi kuvuga gutyo bavuze ko nta mucancuro uzasubirayo. Amakuru nakwe mu buyobozi bw'intare za Sarambwe aravuga ati ibyo twakoze twarabikoze, twaberetse intangarugero, tubereka ko tutarabicanyi, tubereka ko tutari umutwe w'iterabwoba, atariko ngo nta mucancuro uzasubira hehe uzongera gukura ikirenge ku butaka bwa Kongo ataha.
hanyuma none nyuma na nyuma yuko u Rwanda rwamaze kumenya yuko bana bacancuro ngo baje bazarasa bagoma no kurasa u Rwanda, ndaje mbisubiremo mu kanya mbibabwira ukuntu mbihuza no Burundi. U Rwanda narwo amakuru nk'uri ndani nuko batazabaha inzira. Ikindi kintu kibabaje, abantu bariza Uvira mumenye neza ko n'umuhanda umwe werekeza Fizi, urumva ahandi ni muri za Tanganyika, ahandi ni muri za Tanganyika, bivuze ngo indi nzira isigaye ni Bujumbura, ni mu Burundi. Burundi mushaka umwanya munini uhagije. Burundi ni mushaka ubutaka bunini, abaturage mu bimure mu mazu, kuko za Bujumbura aho ngaho hagiye kuba akaga, kuko ntago ninjira mu rugamba, kuko ndeka mbyemere kano kanya M23 nibyo bari kwirasa kabisa, bari kwirasa pe, bari kwirasa kuko bafite intwaro za kabuhariwe, ni benshi, babaye benshi. Fata nayo 7,000 by'abacancuro baje, mbo uteranye 60,000 by'ingabo zaje, kandi 60,000 cyakoze nyine harimo ingabo z'Igisozi kosi, nkuko nababwiye ko hari 1,500 zaturutse Karemi baje bari gusanga bani aho ngiye kubabwira bagiye baba deployinga. Nawe urumva 60,000 ni byinshi, wateranya 7,000 ni byinshi, bije ku mujyi wa Uvira, bisangamo ingabo z'u Burundi zari zirimo, nawe unyumvire, bisangamo ingabo z'u Burundi zari zirimo, bisangamo abazarendo ndetse na FARDC na FDLR. Umutwe nyeshyamba barawusiba pe. M23 barayisiba ku ikarita, barayisiba ku ikarita pe. Sinzi gusa ndaje mbabwire icyo bagamije, kuko si icyo gusiba M23 gusa, ahubwo baramaze gutegura genocide yamaze gusa nkaho yemezwa 100% cyangwa 100%. Ndaje mbabwire uburyo bapanzemo, uburyo bagomba kujya bataka abaturutse za Kindu, iyo ngiyo abaturutse za Maniema, abari bari gukore, ndaje mbabwire n'icyo bagiye gukoresha kugira ngo babashe guhashya M23 ndetse n'abatutsi b'abanyamurenge muri rusange. Niyo gahunda leta ya Kinshasa ifite, nta mikino ifite, nta kubabarira ewan ngo nugukubita utababarira kabisa. Niyo gahunda ihari. Hanyuma rero umucancuro yamaze kuba arya karungu, umucancuro yamaze kuba arya karungu ikomeye cyane. Hanyuma rero ngo uyu mucancuro akaba agiye gufatanya n'abandi mu bihe bice rero. Uyu mucancuro akaba agiye gufatanya n'abandi mu bice bikurikira: 60,000 by'ingabo bya FARDC guturuka Karemi, abandi bakajya za Fizi, nako niho bagiye, bankara basigara Karemi, abandi bayite bikubita Fizi, bagomba kwataka Rugezi, bava Rugezi bataka yongo za Katobo, bava Katobo bataka bafata Kidote, abandi bikubita yongo za Ruvungi. 60,000 byongibyo sinzi niba abantu mumvije neza cyane. Noneho nkuko nababwiye, hakaba hari abari guturuka aho za Karemi, abandi ngo bakaba bari guturuka hehe mu gace bita Kakaruru, ahangahe muri Uvira indani. None mbabwiza ukuri, ahangaha M23 dore ko yigenje, ahangaha no tugiye kwirebera gusa mw'abantu mwe, nubwo turi kuvuga gutyo hagiye kuba urugamba rukomeye cyane. Nimba zasara ngo zisubira inyuma zikemera zigatanga Bukavu, kuko ngo gahunda nugukubura bakumunzura. Sinzi nimba ukana muri kukumva kantu nyine ko gukumunzura, nanko mu byumva izi ngabo ni nyinshi cyane. Noneho sasa M23 yakwe imbaraga zo kuvuga ati kubwiyo mpamvu nta mucancuro ugomba kuva ku butaka bwa Kongo kanagira ikirenge. Mbibutse ko itegeko rivuga guki, itegeko rivuga ko umucancuro mama shenari wall n'umucancuro n'ukorera amafaranga, we arica akishyurwa. Abantu mumve neza cyane, nimba yica akishyurwa rero nta tegeko rimurengera, igihugu kiba kitsa nkaho kitamuzi, kitanamukeneye, cyaramukuye amaboko, ndavuga igihugu aturukamo. None rero yiswe umucancuro, ubundi uretse ko M23 yababariye bariye cyagiye cyatambutse, uretse ko M23 yababariye bariye, ubundi gahunda ihari ntago umucancuro ababarirwa. Umucancuro ubundi gahunda bari kwicwa nawe, kwicwa cyangwa se bakamukora icyo bashaka, bamujyana ku rugamba nawe nabo bamufungira ahantu. Umucancuro ufashwe nta kindi, kuko nawe ntababarira, kuko n'ibyaha by'intambara barabikora, ntibatinya kwica abasivile, ntibatinya kubafata ku ngufu. Abangaba baje no kurwana babonye Colombia bahuye n'ibibazo muri Iraq, kuko ngo bagiye baregwa guhonyura uburenganzira bw'abaturage, violence, bagiye baregwa ibyo bintu.
rero abacancuro nabo bari ahangaha amakuru ese tuganire kwanza no munyemere tuganire mwebwe mwumva noneho M23 abana bacancuro yabarekura aho se ntibababasha bakavuga ngo n'ibintu nidutsindwa tuzabanika mako dutahe ariko bamaze guhonyora abaturage bamaze kubahonyora bivuze ngo nawe uriwe ntabwo wamubabarira kuri inshuro bivuze ngo rero ahangaha ivumbi raza gutumuka pe ahangaha ibintu bishobora kuza kuba ibindi hano ibintu bishobora kuza kuba ibindi bivuze ngo rero uyu mucancuro yego naza arase naza arwana ibintu birakomeye twinjire mu rugamba iyi jenoside iri gutegurwa mu nyemere mbanze ngire kuntu simbuka ariko se ntago nasimbuka nababwiye uburyo bino bice bya Karemi na Fizi biri gutegurwamo no kuvuga ngo ni umurongo ku murongo ni Karemi yohereza Fizi no ngo Karemi ihana na Fizi bivuze ngo ahangaha nta umutwirwaneho nta mu M23 ugomba kuhakandira nkuko bavuga umufizi yohereza Rugezi yohereza Katobo yohereza Kidote yohereza Ruvungi sinzi ko mwabyumva ukuntu ari sentire ngo bivuze ngo barapanze bivuze ngo umugabo bita General Masunzu A1 ari gukora igikuta uyu mugabo yakarariye kandi mbibutse ko ari kuza kurasa abagenzi babo ari kuza kurasa abanyamurenge bagenzi babo abanyaminembwa bazaye bagenzi babo ari kuza kubarasa we aravuga ngo arashaka kubasiba yemereye boss we ko ngo agomba kumusubiza Goma iside Kivu yose ndetse ngo nawari mu biganza ngo M23 ikajyanwa hehe Romangabo kuko ngo byapanzwe ntabyo umutekano nabyo kwibaza ahubwo bagiye gukora ikidoha gukora iki ibyo rero ntibiteye ubwo M23 kuko amakuru mfite nayo ngo nayo iri kumanura amakamyo y'intwaro karabutaka amakuru akanambira ko ngo bya bifaru nayo ngo yabimanuye ndaje no reka ninjire mu bindi bifaru bikomeye cyane tukivuga ibifaru hari amakuru mfite yuko impamvu dore Bujumbura yikojeje agati hahandi itagomba kwikoza agati ubu tuvugana Bujumbura nayo yakarariye yamaze gutegura ibifaru bikomeye cyane yamaze kumanura ibifaru yamaze kubigengwa hangafi na za Bujumbura byateguwe bigiye byamaze kuba biri tayari kugaba igitero cyangwa se kurekura amamisire ku mutwe nyeshyamba wa M23 muri urugamba rugiye kubera hanga mu cyo za Uvira mbibutse ko kandi nababwiye ko ahanga muri Uvira inzira isigaye nebyiri umugi M23 niramuka irwanye igafungura umuhanda rikiza za Fizi hariya kujya kuja ukatanganyika birabikibazo ahandi hose ni ikiyaga cya Tanganyika ahandi hose ni iriya misozi biragoye n'ubundi guhunga ni muri Bujumbura bivuze ngo hategeze igihe natagira igihinduka M23 igafata Uvira irahita ifata na Bujumbura niba cika intege gusa nayo FDNB nayo ubu tuvugana ntize kubeshya ngo iri gufasha Kongo reka ubu gahunda ihari iri kurwana ku mupaka wayo n'umupaka wayo nibyo bigaragara niyo mpamvu FDNB iri kurwana mpaka ishyiraho sentire kugira ngo igerageze gufunga gushyiraho umupaka kuri hariya za Bujumbura hano ku gihugu cyabo ubu tuvugana gahunda ihari so kurwana kareka baba baproteje Uvira icyo bakora cyose bari kurinda umupaka wayo ariko ibi ngiye uko tuza kubibona siko biri buze kugenda kuko ikigaragara cyo M23 niramuka ifashe Uvira na Bujumbura birajyana no nta nandi mahitamo kubera ko uko byasa kose barahungira Bujumbura bave Bujumbura batangire kurasa barwane mpaka M23 ifate Bujumbura kugira ngo irinde Uvira yayo mu giza kuba yayifasha nitayifata rero M23 nayo barayikubita bayifatane Bukavu ndetse nibirangombwa nagoma barajyayo kuko babatangiriye bamwe bagiye kubita bazamura Bukavu abandi baturike warikare bamanura bazana n'umujyi wa Goma na za Masisi mwabyumvishije ngaye gukora n'ukomeze hanyuma tukivuga ibyo ngibyo rero menya none sasa ngo urugamba ruri gutegurwa gute rero cyangwa rwapanzwe gute rugiye kwatakwa gute hanyuma nyuma y'aya makamyo ari gupakurura ingabo za Karundu ni Karundu amakamyo ari gupakurura ingabo za Karundu nazo zizanga muri urugamba muri ibice amaze kubabwira zisukanuje zimwe zigenda zigabana none nazo zitazerekeza hangaha Fizi Rugezi Katobo muri ibice niho bisukanuje babandi 1,100 na 500 hanyuma ariko kandi tukiraho izindi ngabo n'abandi bacanshuro bajanga muri Plaine de Rusizi Gatogota Gatogota Fizi ndetse na Minembwe yabaze ko abacanshuro nabo bagiye muri za Minembwe
ibaze ko abacancu nabo bagiye muri za Minembwe. Yego ahanga no bisukanuje urugamba rwamaze kuba urugamba. Tukiraho rero andi makuru mfite kuri bino 60 biri kwiyongeraho. Umva gahunda ukuntu imeze. Indege zimwe, indege Sukhoi na drone zimwe ziraturuka i Bujumbura, izindi zituruke Maniema, izindi zituruke Uvira, izindi zituruke Kisangani. Dore ngo ko urugamba kwestaye, dore ko urugamba rwestaye, dore ko urugamba rwapanzwe. Uko ni ku rugamba rwapanzwe, uko ni ku rugamba rwapanzwe. Maniema, Bujumbura, Uvira ndetse na Kisangani. Ahangaha rero niho nakubwiraga ngo u Rwanda rutangira rutegure za ntwaro zabo. Kuko umugabo bita Neva yemeje urugamba kuko ngo gahunda niho rugiye kwerekera. Bivuze ngo rero sinzi nimba u Rwanda rufite ubwirinzi no ku kirere ku ndege, ariko se rufite gusama zira misile indege zirasa nabi. Izi misile ya Sukhoi ukuntu ibigenda. Kigaragara cyo ahangaha urugamba rugiye kuba kabisa. Mureke twambare kimono twambare twikwize impuzankano. Tukiraho rero mbere yuko mbabwira nsimbuka nkomeza urugamba, ziranga 1500 zaje ngo zaje zambaye imyenda ngimeze nk'iya M23. Aho nyumvire ngo bahageze hariya barababwira ati sasa rero mwambaye imyenda imeze nk'iya Aduyi kandi ntago twamenya ko batandukanye. Ubu tuvugana ngo bari kubahindurira bashakira imwenda wo hasi byibuze aho wase, byibuze bahindure. Ibi rero bikaba byamaze gutera urujijo ndetse bigakaranga abana bavuye ku ikosi. Ubu nyine de koko muvuye ku ikosi, muhise muhitira ku muriro nk'uyu. Uzi kuva ku ikosi ugahita uhitira ku umuriro nk'uyu nguyu kwe mu rugamba nk'uru. Ndi kubitekereza ko arako mbizi. Iriya kosi umuntu abavuyeho, iriya kosi yego warize kurwana. Ariko ntago warabize ku isasu rya nyaryo. Ntago warize ku isasu rya nyaryo. None kaza kurwana n'abantu batojwe bakubise imihanda yose. Kabuze ngo ni woje kubakubita ukiva ku ikosi. None uvuye ku ikosi ntago wariye kubera ko ntibari gutuma bajya mu ngo, bajya mu byumve, nta n'ikibari babahaye. Nta kibari babahaye no kuvuga ngo muvuke ikoze mujya ku rugamba. Uvuye ku rugamba warananutse, namwe nimba udukurikira waragiye ku ikosi, warawe umusirikare. Ibaze kuva ku ikosi bahita bakoza mu rugamba. Ntugiye mu rugo, ntugiye gusuza ababyeyi, n'abarumuna bakuru bawe, nta gikoma baguhaye ngo banze bakondore za mpungure. Dore ko arango rwose ngo usanga igikombe kimwe cy'impungure kirya batatu. Nacyo cyane banakibona. Kuba kubita kawunga itagira imboga. Ubugari n'urutoryi rumwe. Kandi gukataho kabiri gusa cyangwa rimwe kaburariye. Bakakuzana mu masasu cyangwa sano ugiye kujya umara none w'iminsi utareba n'icyo kurya ngo kirebesha amaso yawe. None mu rugamba rw'umuriro nkuru nguru. Ahanganye wa leta Kinshasa yitegurira ibintu byayo nabi. Irahubuka cyane. Sinzi ariko ngira ngo namwe ibyo mwabyumvishije icyo bishatse gusobanura kuko niho hahera bavuga ngo bahahamutse bagize gute kandi ubwoba ngo ni na bwinshi cyane muri abo bana bazanye. Kandi nguko rero tuza kubihuza n'imbonera kure nazo bari kuza none ubuzi bwo rugamba da erega ngo nuko 60. None se ibaze urwo rugamba 60 wakubitaho nizo mbonera kure zizi urugamba zitatojwe. Aha ni handi wumva rero ngo umusirikare umwe ngo w'inyeshyamba ngo yifasha abasirikare 10 bahita Kinshasa. Ejo bundi umugabo bita Kaina Rugaba aravuga ati kiwe KDF ni KDF yavuze ni ADF muze kumbwira ati mwebwe muti igisirikare cyanyu kirutwa n'icya FARDC. Bigaragaza ko igisirikare cya FARDC kiri hasi koko 100%. Kiraze 100%. None ubwo nimwe ntimubyumva. Niba umuntu avuye ku ikosi ntararuhuka ntaragira gute imaze amezi angahe umuzanye ku rugamba niho gufata umusivili ukamuzana ku rugamba.
umuntu hagaze isasu rya nyaryo ntazi ngo barira shanga bigenda bite. Katwikomeze n'amakuru yacu ngango nuko bimeze tukivuga ibyo rero hari ibifaru bamaze gutegura nibyo nababwiye mu kanya muri Bujumbura bamaze gutegura bigiye kurasa bituruka ahanga mu Burundi aha nyine muri za Bujumbura bimaze gutegurwa neza 5 biza kuba bikurikiranye na zino ndege. Ikindi cya kabiri ngo izi ndege ziri buturuke Bujumbura ngo zirajya no kurasa muri za Minembwe. Urumva zirajya kurasa muri za Minembwe. Drone na Sukhoi barinjira muri Minembwe barasa abatutsi. Barasa ari nabwo nababwiye mbabwira ngo uyu bita General Gasita we nawe agiye guturuka Kindu yerekeza Minembwe ndetse n'izindi ngabo nyinshi kurwanya kubita kwirwa na FCM 23 kugira mbese n'abatura none amakuru mfite ngo bamaze kuzengurukwa Minembwe yamaze kuzengurukwa yose. Ngango uko kwemeze gusa nyaboneka mutabare ntago ibintu zo kuba byoroshye habe nakana gatoya habe nakana gato kabisa habe nakana gato ntago biza kuba byoroshye nakana gato cyane ngayo nguko rero. Hanyuma rero ngira ngo ubwo mwabyumvishije ko ari buzo gukoresha drone Sukhoi ndetse n'izindi ambaraga nkababwira ko bari no gukorera plans nazo no gukoresha intwaro za gakondo kubera ukuntu ari benshi ngayo nguko rero nuko urugamba rw'uyu munsi rwakomeje kuba urundi. Hanyuma nababwiraga muri ibyo bice ariko sinababwiraga urugamba rwabereye hafi n'ikibuga cy'indege cya Kavumu naho ngo ko urumva ko mbere turabayitangira impande zose ibaze na Kavumu ku kibuga cy'indege abantu aha ni mutabare kuko ntabwo urugamba ruza kuba urugamba rworoshye habe nakana gatoya mutabaye kabisa. Yego nuko rero bimeze. Hanyuma Warikare naho hirwe urugamba aho General Masunzu yakomeje gukomandinga urugamba mu byukuri ahamagara abari gukomandinga urugamba hari ya za Warikare ndetse ariko kandi M23 bikavuga ko ngo hari birindiro bibiri bayambuye muri territoire ya Warikare ngo ku buryo bukomeye cyane ndetse kandi bigaragaza urugamba ko rushobora kuza kuba kubera rubi umutwe nyeshyamba M23 kuko ngo bayimereye nabi bayiri bubi ku buryo bukomeye cyane. Twihuse cyane tugahita dusimbuka twezanga pinga naho ntago byoroshye urugamba rukomeje kuba urugamba pinga ngo M23 yashaka kwifata ku ngufu ariko abandi nabo banze kuvamo isasu rikomeje kuba isasu karundura. Tugidoha gatoya Idoha turi kwibaza inama ya 5 iri kuba mu gihe ikigaragara cyo nta myanzuro nimwe iribuze kubera Idoha. Abacancuro baje bari amafaranga 60 byaje uretse n'umwe bari kurwana M23 yagiye kuri Kidoha leta cyose yagiye kuri Kidoha ibisi bidindiza urugamba ni kunyungu zabande. Icyo mbona nasoza nk'umwanzuro icyo mbona nasoza nuko tuvugana ibiri kubera Idoha muri Katari nta mbaraga ndibuze kubiha kuko ibyabaye kenshi ni inama iyo bigira 5 inama bigira 5 ni ya mbere nta mwanzuro numwe yegeze itanga cyangwa sitangaza biragoye ko bambwira ngo ngire icyo nyitangazaho ngiye kubganye nakumva kudindiza plan M23 kugira ngo bifatirane bayikubite ikiri kuvuga ngo Idoha Katari ikiri kuvuga ngo amahoro araboneka ngo tugire ibyo twumvikana kandi ntabyo kumvikana mbona mu byo kuri ntabihari kabisa ntabyo mbona pe nani cyo nanabivugaho gusa M23 ko byasa kose nari ntageze gomba kubihanga amaso kuko nubundi barabizi neza. Twibuze cyane kugira ngo tuve Idoha Costa Mutamba wigize akara kajyahe ubu tuvugana urubanza rw'imuwe mu rubanza rwegwamo uhoze ari ministiri w'ubutabera Costa Mutamba rwatangiye kuri uyu wa 3 ku itariki 9 Nyakanga 2025 imbere y'urukiko rw'iremezo rwimuriye ku itariki ya 23 Nyakanga. Uru rubanza rwa mbere rwatangiye uregwa adahari abamwunganira ariko mfite amakuru ko ubugabo yaba yaracitse rwatangiye uregwa adahari abamwunganira basaba isubikwa mbere na mbere kugira ngo urubanza ruzashobore kuburanishwa uwo bunganira ahibereye kandi banabona umwanya wo gusuzuma inyandiko ziri muri dosiye. Iki cyifuzo cyanzwe n'urukiko rwemejwe ko kwitaba
kuregwa ku giti cye bisabwa gusa mu rwego rwa mbere mu gihe uwahoze ari minisitiri w'ubutabera agaragara mu rukiko ku mahitamo ya nyuma. Ku bijyanye no gusuzuma dosiye, urukiko rwatangaje ko iki cyifuzo kidashobora kwakirwa. Umushinjacyaha kandi mukuru yahise ahabwa ijambo muri uko gusoma niho uregwa yageze mu rukiko maze asaba imbabazi kubwo kuhagera atinze. Yaje kuza. Hakurikiyeho ikibazo kibanza kijyanye no koherezwa mu rukiko. Abunganira uregwa bavuze ko hakurikijwe amategeko ihamagarwa rigomba gutangwa ku nyungu z'ububasha bwihariye rigomba gutangwa n'umushinjacyaha. Abunganira Mutamba bavuze ko ihamagarwa ryatanzwe mu buryo budakwiye kubera ko ryatanzwe n'umwanditsi mukuru w'urukiko. Bahise basaba ko ikibazo cyashyikirizwa urukiko nyuma yo kuganira n'umushinjacyaha. Urukiko rwafashe icyemezo cyo gusubika urubanza kugeza ku itariki ya 23 Nyakanga. Muri iki cyiciro niho urukiko ruzagerageza gutanga umucyo kuri uru rubanza. Kugira ngo ibyo bishoboke rushobora kubaza uregwa guhamagara abatangabuhamya n'abatanga makuru bandi. Costa Mutamba akurikiranyeho kurya miliyoni 19 z'amadolari. Ifaranga yabanaririye kweri. Ifaranga ko yabaririye ku rwego rukomeye cyane. Ngayo nguko rero. Muri Kenya rero naho ntabwo ibintu byoroshye cyane. Muri Kenya ntabwo ibintu byoroshye cyane. Uburusiya bwarashe ibisasu 748 kuri Ukraine kubera Trump. Kandi mukayambonye Trump yamwihakanye. Ibisasu 748 kuri Ukraine. Abaga mu myigaragambyo ya Sabasaba bakomeje kwiyongera. Ndavuga ngaha abaga mu myigaragambyo bakomeje kwiyongera, bakomeje kuba menshi cyane. Hose tuzaza kugenda turebera hamwe rero uko ibintu bihagaze mu byukuri. Reka rero nabashimire babwire ngo mwakoze cyane. Icyo mbasaba no kumenya gukora subscribe mukadushyigikira kugira ngo turusheho kugenda tuzamuka. Mwakoze rero ndabashimiye. Amakuru nagaruka. Bye bye.